Reka nongere mpereze ikaze abanyeshuri n'ababyeyi banteze amatwi ndetse n'abarimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri, mwese muhawe ikaze kandi murarikiwe kumvira itangazo ryihutirwa risohowe na NESA rimaze igihe gito rigiye hanze gito cyane, ndagira ngo ndikunyuriremo rero gatanu kuri gatanu ukomeze kugenda uba updated. Twabasezeranyije ko n'ubundi buri matangazo yose tuzajya tugenda tuyabagezaho gake gake uko azajya agenda ajya hanze. Ndagira ngo rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, mbanze nkwibutse gukanda subscribe. Murabizi yuko n'ubundi buri muntu wese ugeze kuri uno muyoboro tumusaba gukanda subscribe kugira ngo ajye akomeza kugenda aba updated hamwe n'umuyoboro wamenya n'ibi info. Tudatinze rero mu itangazo risohotse aka kanya, itangazo NESA ibashije kuba yashyira hanze cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kimaze kuba cyashyira hanze itangazo, ariko kandi ikaba n'ingengabihe y'umwaka wa 2026-2027. Ubwo bivuze ngo n'ubundi n'igihe amanota azasohokera nacyo kiba cyegereje, kuko nimba bashyize hanze kalenda ya 2026-2027 amatariki, ubwo bivuze ngo n'ubundi n'igihe ibizamini ibisubizo by'ibizamini cyangwa se amanota azasohokera nacyo kiregereje. Ariko tudatinze ndagira ngo nkuhereze uburyo uko umwaka utaha amatariki uko bizagenda bigenda, ariko kandi nkurarikire kuzareba video y'uburyo bushya bwo kureba amanota tuzabakorera vuba aha ngaha tukayinyuza kuri uno muyoboro. Nimba wakanze subscribe ni iby'agaciro, reka dutangire. NESA rero yashyize hanze itangazo, ngira ngo n'ubundi ni school kalenda ya 2026-2027, aho igihembwe cya mbere kizatangira ku itariki 7 z'ukwa 9 mu mwaka wa 2026 kikarangira ku itariki 18 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2026. Igihembwe kizagira ibyumweru 15 byose, ariko kandi ikiruhuko cyacyo n'ubundi nacyo kizagira ibyumweru 2. Ubwo ni ibiruhuko by'umunsi mukuru, aho urahita ugenda ukajya no mu gihembwe cya kabiri, aho igihembwe cya kabiri cyo batangaje ko kizatangira ku itariki 4 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2027, ndetse kikazaba kizarangira ku itariki 2 z'ukwa 4 mu mwaka wa 2027, kikazagira ibyumweru 13 byose, nabwo bakaruka kandi ibyumweru 2. Igihembwe cya gatatu bakagaruka ari kuwa mbere ku itariki 19 n'ubundi z'ukwa 4 2027. ubwo kizahera ku itariki 19 z'ukwa 4 kigeze ku itariki 2 z'ukwa 7 mu mwaka wa 2027. Akaba ari uko amatariki azaba ahagaze yuko biriya bihembwe bizagenda bisimburana. Reka kandi mubwire n'igihe ibizami bizakorerwa, mu gihe bavuze ko pratique cyangwa se ibizami bya pratique, ubwo ni amashami yose ya TVET abakora pratique namwe muri izi, izatangira ku itariki 31 y'ukwa 3 2027 igeze ku itariki 18 June mu mwaka wa 2027, ikaba izamara ibyumweru 3. Nako ni 31 z'ukwa 5 igeze kuri 18 z'ukwa 6. Ibizamini kandi bya primaire bizatangira ku itariki 6 z'ukwa 7 nk'ibisanzwe, birangire ku itariki 8 z'ukwa 7 n'ubundi 2027, bikazaba bizakorwa iminsi 3 yonyine. Segonderi kandi ibizamini bya segonderi byanditse bizatangira ku itariki 14 z'ukwa 7 2027, birangire kuri 26 z'ukwa 7